The Indian Red Cross Society in Meghalaya had conducted a first aid training initiative for cab drivers in the Laban area on the 14th and 15th of December 2023. Following the program, the Vice Chairperson of the Indian Red Cross E. Amelia Swear presented certificates to all participants. लॉक करेगा, नंबर 1 जाएगा, स्ट्रेचर लेके आएगा, रखेगा, उसको स्ट्रेचर में फिर रखेगा, अनलोड करेगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग. अभी लोडिंग होगा. Now everyone do your hand like this. सब आप लोग अपना हाथ ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, हाँ, right? Rajiv, mình ôm ra khá xí không? Vậy là cái đó khỉ, hava pinishna ka stretcher, cầm đi ban tâm khỉ sabar, cái đi ban ban bị hấp bộ, mu, cái khỉ cái là ban tâm đâu jurong makanan ru, dah ka sunrut cái khỉ hấp bộ makan ru, cầm lele. But the most important, you should protect the head. Mo, lebih labu makanan ka stretcher kunturu, ngapi samun pidi ban antak hai ka khỉ kan. Yeah. I'm really, now my knees are shaking that you are here actually, because you are my mentor, my knees are shaking. No. Tây bồn lắm thân bu. Minta kesini, nisgo kemen sibon ni ay mo yung play bagi lakot ya kani ke training ke bagi penlong ke first aid training ya kita taxi drivers. Kani ke bagi laklan las lembah. Hapo ke jipriat jo ke managing committee bat kani ke hapo chairman ba river walang ini layo ban penlong ya kani ke training ke bangila kwa las lem na kabanta kini taxi driver namar ni perkhat kini kilong ki badan kam bakin yo kum kani ke training kini taxi driver bakin ni yo kum kani ke jing hikai kenang badila ban yarap ha kanu ka por badan ke disaster ke accident kani ke tai ke badan bapang ba sitom bakin la ban ai ki yarap ke bakam loy ban save ya kan life jong ki babun dia nama kata ni penlang klang ikan ni training kan ni ke sian baning kong bani khot ki driver taxi mentangi yo suai kini ki bana kan ni ke area jungi naspa labang bat ki taxi driver ki basya ni te kila ya smo tenat bha ni la perkhat kat kum ke jing dan por ki la mar ki de balik kamai tingi penlong ya kam step dia dah kerja ngerap ni dan kini professional trainer ki bala train dah kana national water dah ka Delhi ban ai ki kini kerja ngerap sepang kani ka first aid kumno bani la ban ai kerja ngerap ki ba kani kini kerja tu kalau kerja mentoy ka ba buon ya ki kenang bikin yo ban ngerap ban tray ban snowden ka ban sim ban tray dia ya kani ka lang salang ban ngerap ka por ka bagi dan kam tam bikin persiang ban siap kan live ban bikin long kum kita ki blood donors kibala ban Islam kanang bikila ban yarap ban siap ka JM jong babon tang ta kila ban yarap ro ha bakin kinrup ya kanu ka disaster ka ba la ban jahal ti sikir ya kanu kan jaga nang ni sakmat ni dang don jing thu kani ka dei tang jing sedang ni dang don jing thu su pat bangin ai kiwe dek taxi driver ngin tang ya pendaj kita bangin tang ya ai so ni la ban kabar kat pala bangin yo ban ai kini taxi driver parat pa kani ka first aid training ka balang badan kam bat ni la patha ri ki bagi la penlong compulsory babar khot ki taxi ki dei ban don ka first aid box hapo ka taxi jongki bat ni sa penyerap ri ki kumno ban bikin la ban bu ki ai ki material bikin bu hapo ki first aid box bat ni ai kani training namar kata ni sekolah lay ba mentah kasih ni lakut kani ka training bat ni layo ban ai kani ka jingikai bat bagi ni kila long interest bahabat bagi la
buat bahai kini jingi kai bat kelas go tanat si buan ban buat di kini jingi kai ni ai ku play kini kinong ai training juni ki bana Red Cross si ki bala le sitom bala haban wan dang step ki ban ko papat ka por jengki mo be kini yo ban kamai yang ni penslur ki we ni dakat ni nang bakiru kini wan bakiri mo ni training Red Cross kalau jing mentoy nam ta jengki ban nam ta ke nang sa